Элинеңер улустаргар бутовой өңөнүн орор киннер күннерин белететилер. Бу итнен Меңа Хаңлас районун Алларабестах нехелегер парикмахердар, визажисттар истенненнер күрөктөрү болон аста. Кыттачылар беремега кийһеңге бирөчөскө макияжың ордулар итенне ийсүлэхеттере эмебе сатабылын көрдөрдүлөр. Элинеңер улустарын бутовой өңөлөрү оңорор киннер күннерин серчетинен парикмахердар, визажисттар истенненер конкурстара Меңа Хаңлас районун Алларабестах бөхөлөгөр ытылынна. Кыттачылар беремега кийһеңге бирөчөскө макияжың ордулар итенне истенненер фартук тиктилер. Быйылгы конкурска Меңа Хаңлас чуропчы усалдан райондарын нехеленяга бутовой өңөнү оңорор киннерин парикмахердара истенненере визажисттар кыттыны ылалар. Конкурс сүрүн сылынан бутовой өңөнү оңорор киннер үлелерин сайыннары бебени кытта опыта тастахы болар. Белетен эттега терехин өһүстөгүлүн ытыллар. Парикмахер үлете болдун, швея үлете болдун, визажист үлете болдун, качество туттарын тогар ондан пропорентационный саллах тихамана. Эдер чатка, эдер специалисттер маннак бутовой өңөлөргө беден специалист алаларга ден пропаганда күдүк. Ондан бир основной сыладен предпринимательлердин поддержкалаган ден. 6 сылын ярыктен нехелегер үлелери жолурияны кийинен нехеленеттен эйске сакасылар. Этиенне парикмахерской өңөнү оңорон жонмакталынылар. Модельер конструктор делях Евдокия Дмитриева нехеленеттен өксүн сахалы таңа сакаханылан истенелерин туунан кепсир. Амстан сахалы бутырван жетебет. Бен икки болнали дебет. Мен бем ипом парикмахерская, онны Жекриеван, онны бем модельер конструктор иделях поламын истенебен. В основном заказ по сахалы таңас. Он круглогодично сахалы таңас. Онтан усалдан районтан конкурска кытта кэлбит истеннен Изабелла Савинова урукусылларга үгүстүк республика тахымнак конкурстарга кыттынылаларын белетети. Бу конкурска бирилделяхтарын кытта билсен опыта тастарсыллах кэлбиттерин туунан этти. Би терилтебит ого үйрөтүнөн жарыктанар. Аксыз класстардан 15 класскалы оголору уламыт кыргыттары бу инники олохторугар билемнен из 2 разрядта истенени үйрөтөн дарыпты. Конкурс түнүнен бастың парикмахератын Алларабестахта Лилу парикмахерская парикмахера Сардана Иванова, бастың визажист атын Маяттан Альбина Ржакова, онна бастың истеңненен усалдантан Изабелла Савинова, онна Парасковия Атласова болулар. Келер сылга конкурс усалдаңы ытыллары планынна. Марина Трифонова, Василий Руфов, Василий Петров, Сағат Левенте, Меңа Хаңлас.